Bangga dihaturanan kangge orang dapur cenah bangga para kasepuhan oge. Sor kapayun cenah aya daun hiris. Hey.
Papa Gisel hoyong rayu. Nah, meh gitu ka dieu joget di Tukang dieu. sener kasep. Awat aya. Ucup bageun. Aduh. Saha deui? Saha deui tukang senang. Aherdi. Oh, Aherdi kasep. Sami deui. Milih anu mana? Geuning bingung ira. Papa Gisel ayo maju.
Roca. Ada mau kaya siapa? So. Ayo dilanjut nih, Mangga Obos. kapayun ah. So. Dapur, kapayun, majang. Melihat Bayu deh, aduh aduh aduh, ayas di sawah Lagu naon mak? Balai lagu naon mak? Ayun Ami cenah mangga sok. Sor. Sor asik. Sok dibuka. Para karubun saya. Ahli waris kapayun. So
Bu Hajat sayang. Bu Hajat. Ibu Hajat. Ayah paling dia kesepuhan Manawi. Mama badangan sakit mama saya. Araya orang dapur. Melihat payung Mama Haji, payung di sana Mama. Bapak Hajat di atas. Ayun ku samping, ayun aku samping, lembong geningan, lembong dengan tiga lewong, buka rembong. Katanya melihat pengkor, di ayun ku samping, badan disawerkan apa ya? Ayo, tiga lewong, buka rembong. Bapak Hajat Manawi badangan sakit pengantin di atas. Sakitnya iya. Sakit tuh di pusat banyak. Diputer Oh juga ini ya, anu mau nyogok asmara. Oh nyogok. Kanu iya nya anu dua rasanya. Asmara. Oh, asmara. Asmara Munggaran. Ay, asmara rahasia cenah ieu mah pake. Digoyang deui digoyang orang Subang, mana orang Subang.
ibu hajat. Lagi, lagunya apa lagi, Cak? Ibu hajat, ibu hajat. Palai lagu naon mana? Mohon sok, abang hayang mupuk. Orang dapur anu sanes ayu. Orang dapur mangga sor kapayun ah. Bu hajat, aya bu hajat. Biasa cangkir buahnya kayak bocah.
Yang punya kawasannya Digoyang lagi coba. Asik. Goyang subang sayang. Tatanya mau maju ayo. Asik. Adalah masih Aristi. Ayah teteh pengantin, ayah teteh pengantin, ayah Ariski, ayah Ariski, ibu ajak ayah dimulai. Ayah Ariski, Ariski, teteh dong saya. Ariski, teteh pengantinnya. Sayang, teteh, pak teteh, ayah pengantin, asik, teteh Nunu, kasih kodok saya, kodok saya, habisin. Ibu ajak ayah, ibu ajak. Ibu ajak ayah, ibu ajak. Ayah.